siku ya leo. Tuko na Vision Shala yenye kurepresente siku ya leo. Tuko na Radio IOB yenye kurepresente siku ya leo. Tuko na Radio Sven pia vile vile TBT Talent na zingine za tuko nazo siku ya leo. Sinon mkubwa wa Afra Afanderodi, karibu kwanza nyumbani tena. Starehe Richard. Ya mkubwa wa Free Boy, karibu tena nyumbani. Mimi niko tu nyumbani. Nilikia mkaribisha mzazi wangu. Kabisa. Yes. Voilà, gisi mlijua siku ya leo tutakuwa na quelques questions ya kumposer, mais les questions zitakuwa regroupées, c'est-à-dire tuta introduire kisha tuna lancer balle kwa journaliste wenye watakuwa wanaposer ma question. Et tunaanza na question za kwanza. Ndio. Mzee Afanderodi, wakati unafika ya kwanza Bukavu, nini uliona yenye haukuachaka swali? Nilikuta Bukavu uliona gisu, donc so ulifika tu Bukavu ya kwanza, nini uliona yenye kawaida uko nazo hiyo? Niliona tu basoda mpya. Basoda mpya besikuwa chaka, sasa niliendaka ndio nikakuta wengine wasa. Ya kabisa. Watu wanasema kama maison aux sources de Dieu na kinywaji ya eau de 21 ndio kuleta hivi, ni kweli? Ndio, maison aux sources de Dieu, boss Fiston Mumbere Musule ndio alileta. Kisha na nilikuwa Bunia, aliambia afande bandugu yako wanakukumbuka biko na besoin yako sana, na ndio kisi tukapanga mpango pale nilikuwa kabisa. Na kama leo watu wanaweza kusema sababu ni kinywaji yenyewe watu mingi walikuwa bashaanza kutumia na wengine hivi, unaweza kuwa na moyo kusensibiliser watu mkadri ya kuitumia beaucoup plus. Nikwambia watu tutumie eau de 21 puisque ni kinywaji ya kwetu, ni biere ya kupale, tusende tunakonsome vitu ya mbalimbali wenye hatujui vilitoka wapi. Ni kinywaji ya kunyumba, eau de 21 strong beer. Kinywaji yangu mimi peke ndio gu preference nisema. Nikwambia mafano wangu wote eau de 21 deja ishakuwa ku marché. Afanderodi, tunaweza kujua mission yenye kuleta Bukavu, sababu tunaona unakia Bukavu, mais watu wa mingi peut-être hawajui mission ya officielle yenye kuleta Bukavu. Bukavu kuku yangu yako sisi kwa la mission iko saa kunyumba, mtu akia kwao haiko mpaka nilikuwa na mission fulani. Naweza kia fanya kitu mimi kutukua nilikia kupale. Mais ilirudisha kwanza pour le moment ni concert ya le 14 na le 28. Le 28 mon terrain étape. Yo nirudisha Bukavu. Puisque siku mingi atonana, ça fait 9 mois. Mimi sikienda siku Bukavu. Hata na mimi kulikuwa kushamanke. Nikajisikia kwa na mimi nirudie pale. Ndio. Voilà, donc ici niliwaambia kama tuko na wapashaji wa habari wenye wiko representer na mamedia fulani ziko hapa. Sasa tutakuwa tunaanza na mtu mwenye representer Radio IOB, mtu mzima Victoire Mulongo. Kama kunaweza kuwa quelques questions kwa mkubwa wa Afanderodi, kisha tutakuwa tunaenda ndio. Afanderodi, wakati ukifika mjini Bukavu kwa kusambaza ujumbe wa upendo. Ndio. Ndio mshakolabore tayari biko. Ndio. Est-ce que vous avez pas pour une collaboration? Kwa Bukavu collaboration ndio haiko tu moya au mbili. No, na mimi nazifanyaka tu. Akosendeza kwanza na siku mingi mimi sizifanye. Mimi na promettre que zitakuwa. Juu na mimi niko na besoin siku mingi atushe mic la watoto ya kupale. Swali yangu ya pili ilikuwa wakati ambapo ulikuwa nje ya Bukavu, uliona ndio mwa trend sana kwenye mitandao ya kijamii, pande anasirika kama alikuwa anatomboka show moja hizo alimwambia, lakini hakupewa. Ningetarajia kujua nini imetokea. Ilitokea ilikuwa problem ya organisation. Kisi nilikuwa kaenda fanya show Bunia, donc organisation alifikisha hotel, donc suna Bunia siafika Bunia, ngali wa mupi ya Bunia siwezi jitosha fast nijibebe fast, il faut bakia nikamate kwa hotel, banibebe kwa concert. Ikafikia wakati nafika hawakia nikamata kwa hotel, na njoo ikafikia siku prestaka hivi. Voilà, donc tukiacha Radio IOB, tuko si na Art Kivu, yenye ni media yenye inakuwa inafanya bien vile Bukavu. Merci Jeremy. Asante sana brother. Jana umeachia clip tatu. Ndio. Tatu ya. Watu wameshangaa sana kuona kama unaweza kuibie nyimbo tatu kimoja. Haikuwa biti yako mbele. Okay. Unaweza ukasema nini? Kwa hizo nyimbo tatu, bo project ziko za mingi naweza sema,
Na ndeza sema haiko kila mwaka vitu vinakuwa sawa. Hii mwaka nilisema ni change kwanza faso. Nasema ngoja niachie statu nione wafani yangu batazipokea. Bakizipokea nikiona reaction yao gisi iko, ndio ndayagisi kama tutaendelea vile ama kama tutashanje. Chupo ndio bana nipatiaga mitindo. Depuis mwanzo ya hii mwaka 2025 acha nyimbo mengi sana. Ndio. Baba ilipatiwa sana. Kwa acha ile maneno. Ndio. Na huu mwaka ulifanya member remix na Freeboy. Ndio. Na nilipenda niue unamjua Orel Omi. Amerike perdi ya Bukavu. Nampendaga sana ule mtu wangu. Namjua. Ya ile nyimbo. Sasa kwa tunapenda tujue wewe sikia. Nilipenda sana tu kile picha alichana kwa ile pesa. Nilisikia mimi naifurahia kweli. Mwaka mpya. Na mimi peke yangu nishaka mlomba remix ya nyimbo yake mwa. Iko na nyimbo moja, iko na nyimbo ile inaitwa nini? Alemba. Ya mpya. Zamani. Ni drill. Ni drill hapa manyuma. Nikamwambia nataka tufanye remix ile. Mbona ingisi uliimba huu mwaka? Mwaka wa baraka kwa na situation yenye tu tunatraverse na wengine sio hii mwaka wewe univaliwa deja tunakuwa kwa mwezi wa 10. Tungali mwezi wa 9. Wewe univaliwa. Kwa hii mwaka vitu yote haviko yake 100% bien. Unakuwa hivi unajibeba fora bila unajibeba kisa. Mimi kwa hii mwaka naweza sema mfaso yangu na mkadri yangu artistic vitu vinajibeba. Juu mwaka vitu vya mingi vilishange maisha yangu, vya mingi sana. Bisikuwa na wazia, naweza sema ndoto zimwa zilitimia mwaka hii 2025. Jana sio ulifika Bukavu ulisema unafurahia sana kazi ndugu wako wanafanya Bukavu, ulikuwa hauko unaendelea kufurahia kazi kweli? Ndio hakikisha tena. Na hakikisha. Savile, si ushauri Savile Orel Omi iko nafanya bi. Mdogo wangu afande police, nilikuwa namsikia niko mbali Bunia, mimi niko nasikia nyimbo zake. Babu Liga, nasikia Rajul Malik. Kabisa. Asikia anasema wewe vitu viko vinajibeba beki. Wewe John to se applaudir. Na niko nabisikilia kwa mbali. Kabisa. À part Art du Kivu, tuko na Vision Charles qui représenter na Weldo Kitabi. Weldo, quelques questions kwa afande. Ama kama kunaweza kuwa question à poser kwa afande police sababu kwa pale naweza kwa hizi. Voilà, par rapport peut-être tunaona afande wetu kwa hapo. Tunajua kwamba tunakuwa na kitu kisibe hapo na mmoja PSP. Tuwe afande wetu tunaipanga hiyo kujipanga mbo. Naweza sema nilijitayarisha tu kisi najitayarisha siku zote tukutagane tena. Hakuna cha ajabu zaidi ya nyimbo za mpya zenye hawaoni namna presenter kwa podium. Ni kuwa promettre ke zile nyimbo zote nisha poster na siazi presenter na waonesha kavumu ile siku kama ni mimi live. Simpa management ya kwako tunaona bana nani mwenyewe unaweza penda kwa maana asikose matokeo yako ya PSP même si Ça veut dire façon. Kavu déjà itakuwa pas kesho. PSP kungali une semaine. Kavu unasema wapiti wanafika poa. Mais mimi nafikiria management ya kwako. Ajute wengine ba artiste gani wapishe kuje kufanya kitu ya ajabu sana kwa Bo bila ya kufanya aseme ma collection tufanye fulani na fulani na fulani kwa fiche. Ilikuwa kama zamani watu yakuwa na force ya mtu piga yeye peke anaanza fasi fulani. Mendeza sema mimi na invite watoto wa pale wote. Sina chuki na mtu na sina ubaya hata na mtu mmoja. Mendeza penda nione tena ile clique yote ya beki kabisa. Sisi wote tuko mu concert. En tout cas kila artiste eko le bienvenu mu concert yangu. Donc à part Vision Charles tuko aussi na Petit Talent. Quelques questions pour la famille. D'abord des questions. Ya kwanza kwa adresse kwa famille police. Tuambie ujikuta dream yako ambayo ulikuwa unafikiria uende kuperform a stage moja ya family soko itakuambia nini kwa nini? Sagisi ulisikia kama mimi nasema kuimba na mzee wangu wa Fanderwezi. Donc
nilianza upya. Iko saksi mukanisa mtu mwanabatiziwa, nilibatiziwa. Paske apres ile nyimbo kuko milango ya mingi niliona iko wazi. Yenye nilikuwa nawaza ndeza fikia mimi naona inakuwa fasili. Donc ujikuta tena stage mwana mzee itakuwa saksi ndoto zangu zinaendelea kutimia paske Muafriki sisemake Mukongo au Mukivu au Munene, Muafriki artiste wangu prefere anakuwa kama mzee. Merci. Tokea niko mdogo, tokea niko mwekole primaire, mimi nyimbo zake nilikuwa nazifeel na zikakuwa zangu, nikaanza ziimba. Unaona, alikuwa nakumbusha watu kama tujuane leo, haiko na tunaiona depuis zamani na mzee, wakati wangala muita David, au sio? Ndio. Merci, napenda sana. Donc ndoto inatimia, njoo hii. Swali ambalo nilikuwa naomba wafanye ready ni hali ambayo inakuwa sasa inaonekana Bukavu, tuseme unakuwa miongoni mwa wasanii ambao wanakimbiza sana Kivu, hali ya hip hop, na pinje ya kwa Bukavu kama walisema kwamba Bukavu hakuna mzee, lakini tupende OGB kama vile msanii ambaye anapeperusha bendera yote ya Kivu aswaswa Bukavu. Sasa kwa neno gani la kujibu watu ambao wanasema Bukavu hakuna msanii? Okay, kwa ile neno naweza sema niko nafuata sana mimi kwa mitandao, mabitu biko wanafanya, unasikia hao wanasema watoto ya Goma, watoto ya Bukavu, watoto ya Goma, watoto ya Bukavu. Mimi iko nanikwaza, mimi binafsi niko nasikia mnakwazika. Naangalia Goma na Bukavu sasa hii ndio wa victime ya vita ya vitu vile biko, kisha wao entre hao wanatafuta créer kitu mmoja, natafuta kwa sa division pourtant bo ndio wa victime, wanapasha créer kitu mmoja na pasha enda fasi moja. Mimi niendelea sema kwangu niko naiona ni mbaya sana, sifurahie ile kitu. Naweza penda tungane tu pamoja puisque ni Kivu puisque ni mai tunjwe na gabula, hakuna kitu ya danger iko pale katikati, kuko mai tu. Donc mimi naweza sema tungane tu pamoja, tubebe muziki yetu mbali juu iko naenda mbali kupitia shi. Kwa kumalizia, unafika Bukavu, Ndio, na labda tunaweza tarajia kazi gani na watoto wa Bukavu? Maana tuseme kuna wale maikoni ambao sio wanafikaga Goma, wanafanyaka kitu, wanajitahidi, wanafanya kitu na watoto wa Goma ili wajitahidi tena wanaacha kitu. Sasa tutakuwa na kazi ambayo tutafanya na wasanii wa hapa ama haitaonekana kazi kwa sasa hatuyapanga, lakini tuko tunapanga tumalizane kwanza na nyimbo yetu mimi na Free Boy huu mwaka remix. Lazima tuifanye ishe puisque watu wanalia sana, wanataka waone video zio ishafanyika. Mbo zingine naweza sema ni maproject sasa zitajipanga gisi niko nishafika Bukavu. Ngoja kwa kumalizia hapa, nataka kuongea kuhusu nyimbo moja ambayo nilishaka mtandao, nyimbo ya Aga Kevin. Ndio. Alikuwa producer zamani, lakini ghafla tukaona naimba kama na kushukuru. Donc sasa nafanya ba deputy tu ile nyimbo iliingia na sijui na mimi nilikosa nimwambie nini Aga Kevin. Nilisikia nyimbo inanifika sana puisque mimi nayo haimbaki kwanza Aga Kevin. Mimi akaimba. Bado kajiuliza vitakuwa na nikajisikia raha sana. Kusema kwanza kweli mimi nilijisikia raha na nikajisikia tena kupendewa. Unajisikia ukijisikia unapendewa, unaweka kitu kile unajisikia wewe peke kanapita moyo wako. Nikasikia kale kitu kanapita. Naweza sema tena peace kwa Aga Kevin na nikumwambia asante sana. Nani barua yake nilifikia vraiment na ile barua nilisikia. Afande unamtapa sana Rajul Malik. Pote kwenye hiki uko unasikia. Na watu wengine wanasikia. Okay. Sasa tuambie tunaweza tarajia kitu ili umsupport asilimia ama namna gani? Rajul Malik. Mimi sina shida. Mimi ni grave wa petit. Kwangu kikia bien wane tuko prêt, tutakuwa peace. Na ukikia fo na mimi ndajigarder mafaso yangu usiningie mbaya. Namwambia karibu, mimi sina probleme hata moya. Mimi ni sio mrefu na mtana swali la mwisho kabisa. Swali la mwisho Afande, kulingana na nyingine mishi ambayo ilikuwa Bukavu pindi ya ukukua. Ilisemekana kwamba wa TikToker wanaanza kaulisha muziki ya Bukavu. Na mimi naanza kwenye ulikuwa naona TikToker waliimba, wengine wakasema kiko wanakimbia game. Alors tuambie message que unaweza kuwa nao swat wenye walisema que ba TikToker wanarudisha muziki na kuwasema que TikToker wanaapporter un plus mu muziki. TikToker ndio kusema comédien humoriste
TikToker puisque shibote tuko ku TikTok na mimi niko ku TikTok na wako ku TikTok na yako ku TikTok donc shibote kwanza ni ba TikToker kisha ndio nishasikia ile question ndio maana nakwambia kisha mimi sizali kako TikToker kuko ba musicien wa musicien mtu akiimba akiingia mu studio anaimba natosha nyimbo tunasikia maana yake ni musicien mimi na biko wala faire pas biko na faire pas ba faible ndio biko wanaogopa ba banaita ba TikToker juu shibote ba TikToker juu bote biko wanasema vile biko ku TikTok donc nabo ni ba TikToker sasa wale wanawashinda tu kuyafanya ukaramusi na ba ujanja wanavuma kuwashinda wanawaita ba TikToker meshie bote ndio nasema tuko ba musicien kabisa. Afande, mimi kwa kwenda malizia niko na question moja tu. Ile question moja ni tunaona ulikuwa Butembo, Beni, kule kote ilikuwa ni stad. Ulitoka huku ilikuwa ni Talando no parce que ilikuwa element ya Kabambi, ilikuwa stad. Na tunapoza question kitokea mfadhili manager mwenye sai anasema kama Afande tumpatie Stade de la Concorde. Hivi unaweza ialisha kabisa Afande kabisa unajua. Ni swali yangu, ni swali. Sasa kutokea mfadhili Mumbere au nani nasema no tunapatia sai Afande Stade de la Concorde. Ilikuwa plan ya hii concert tutafanya mwedala. Ndio ilikuwa mpango lakini kwa sababu ya stade sai ni vya mrefu alikuitika watu bitokee menjo ilikuwa plan puisque mimi na yeye akinaweza yaza. Tulipiga na Stamina, tulipiga Plain kizani ulikuwa. Tulipiga tena Talado nikizani ulikuwa sasa Afande mustadi mwenyewe Afande mwenyewe juu wanakia mustadi wanakiaga wala tu Afande kisha mboa kosa sasa ile ya kusema mie peke kwa fiche inakuwa yangu atukaa niko siri sana puisque mimi naamini wafanya Bukavu na yaamini yaka sana ayaniangushaka hata siku moja. Afande ulisema juu maisha yako unasema kama maisha yanaenda bien tunaona gari Butembo tunaona gari hapa ndio sasa tunakomprendre kama maisha inakala bien ndio mina love story yako kusai hivi unajipanga kufanya kama mariage tunaona CM pia anafanya mariage tuliona sijui Bibilija anafanya mariage hivi Afande ajipanga kufanya mariage anasubiri muda wa Bwana basi kufikia hapa tunakuwa tunamaliza interview yetu ya siku ya leo. Kama nilikwambia kulikuwa ni media za mingi za kuonekea kwa Renew, kulikuwa RTV, kulikuwa Radio IOB, kulikuwa Vision Shala, kulikuwa vile TBT Talent na Radio Sven. Tulikuwa tunaangalia kwa siku ya leo. Afande, nilikuwa nakushukuru sana. Asante sana, nashukuru. Ya Afande Police tunakuwa tunakushukuru pia. Asante. Ya asante.